116 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Akthiru zikra hazimil lazzat al-maut. Xushalliqlarni üzgüchi ölümni doim esga elinglar. Haqiqatda ölüm her türlük lezzatni üzgüchi ve ölümden qutulish mümkün emasdir. Qaysi odam ölümni ko'p esga olsa, gunohlardan jig'raqlashib Allohga yaqin bo'ladi. Allah subhanahu va taala Qur'onda mundaq deydi: Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va auladukum an zikrillah. Hey iman keltirganlar, sizlarning mol-mulkinglar va bolalaringlar sizlarni Allohning zikridan jiroqlashtirmasin. Faman yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Undaq qilganlar ziyon tortquchilardir. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabla an ya'tiya ahadukumul maut. Biringlarga ölüm kelib qalğıçan sizlarga berilgan rizqdan Allah yo'lida xashlanglar. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب وأصدق وأكون من الصالحين. Ölgen adam mundaq deydi: Ya Rabbim, agar menga biroz vaqt berilgan bo'lsa, men sadiqlarni berib, solih odamlar qatorida bo'lardim. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ajali kelgan odamning vaqtini Allah hargiz uzartmaydi. Allah sizlarning butkul amallaringlardan xabardordir.